babu 6 ka darsu en kasma wiya shurutu solati ko sartiji fi julde ɗi haray ɗo kadi watten hakkil moƴƴa kala mo famali sarti julde ɗi haray julde nden no mettanimo fi nde sellata wali solati pellete anduɗo on anda musidɓe julɓe no wodani nde julde shurutum sartiji wujubin waɗɗiɗi wa shurutu sihhatin e sartiji sellinayɗi famma shurutu wujubiha amma sartiji waɗɗinayɗi julde ɗi waɗayɗi tawa ko ɗi hiɗi waɗɗi huwugol si julde nden sella fa kamsatun ko ɗi joyi al islam ko wonugol julɗo wal bulughu wonugol hellifaɗo wal aqlu wonugol aade jogiiɗo hakkille wa dukhul waqti e accugol ha waqtu on naata wa bulughu e hewtugol dawati nabi sallallahu alaihi wasallam noddandu nelaɗo ndun e makko ko ɗum woni fayda ha ni wonugol julɗo kadi ko gotum koye taw hara e noddandu nelaɗum bimana hara islam hewtima legoy enen noon fof fendo ɗo alamo islam hewtal ɗum kawre leydi ɗo wa amma shurutu sihhatiha amma sarteji sellugol ngol fa sittatun ko ɗi jeego taharatul hadas ko laaɓal tayre wa taharatul khabas e laaɓal soɓe ittugol ɗiɗo fo wastaqbal qiblati fewtugol ka qibla wa satrul awrati e suuɗugol awran wonande marɗo coñci masalan si waqtu heewi amara hay gara hun ko waɗa e ma a juulay ko a holɗo wa tarkul kalami e accugol haala wa tarkul af'al kasira e accugol golleeli ɗuɗuɗi e nele hay seeɗaji ɗi yon tigi accu ko ɗum ɓuri moƴƴude wallahu a'lam.